Ассалаумалейкум достор, сиздермен кайрадан эле Тико Майнкрафт достор. Биз мурдаңкы бөлүктө ушундай жер ушунча чейин чоңойтконбуз. Эми болсо дальше чоңойтуп үй курганга аракет кылабыз достор. Андыктан видео жаккан болсо достор, аябастан лайктарыңыздарды басып, подписка кылып, комментарий жазып отуруңуздар. Всем приятного просмотра достор. Так, биз жумушубузду баштайбыз эми. Так, бул жакта эмне бар? Бизде кирка бар экен, балта бар экен. Так, бизде камень кирка жок экен. Макул, анда эмесе биз ишибизди улантырабыз, эми башка эмне кылабыз? Так. Нормально. Так, бул жакта эми бизде камень кирка керек бизге. Камень кирка срочно. Өтө срочно камень кирка керек достор бизге. Так, дарактарыбызды эгип койбойлубу? Так, бул жерге бирди экебиз. Бул жерге бирди экебиз. Бул жака дагы бирди экебиз. Так, ортосуна дагы бирди эгип коебуз. Так, бул жака дагы ошондой эле ортосуна эгебиз. Эки четине эгебиз. Так, бул жака эгебиз. Бул жерге дагы коебуз. Все болду. Так, нормально, баардыгын эгип койдук. Эми кайра эле өзүбүздүн жумушубузду баштайбыз. Так, дарактарыбыз өстү, нормально болот. Дарактарыбыз өстү. Так, бизге өзүбүзгө кирка жасап алган, анткени биздин кирка сынып калдыбы бизде. Так, бул жакта эме эгинибиз өсүп калыптыр. Муну сразу алып барып уюбузга берип коебуз. Муну бул жерге эгип коебуз. Так, уй нажи чеп кагап такалып өлүп калып. Мен отурайын, жаатан бери мөөрөп атат бул. Так. Ондан бизге кирка керек. Кирка. Муну бул жерге коюп коелук. Так, кирка жок. Ошондуктан кол менен эми. Колубуз өлүп, тырналып, канап, кесилип кеткичеңди иш кыла беребиз эми. Башка бизде айлабыз дагы жок да, ё-моё. Так. Давай, сынчы, сынып койчу, пожалуйста, сынып койчу ке. Давай, сен да тез бат-баттан сынып бергилечи, пожалуйста, мага. Биз эртерээк өзүбүздүн үйүбүздү жасап алайлычы, пожалуйста, сынып койгулачы. Ё-моё. Эч эле сынгысы келбейт. Так. Бул жактан дагы сын. Дальше сына берчи, пожалуйста, родной, сынып койчу. Сен сынбасаң ким сынат? Сынчы, пожалуйста, родной, сынып койчу ке. Сынчы, пожалуйста, родной. Родной, сынып койчу, пожалуйста, родной. Ё-моё, какой-то ресурстар чыгып берди уже тойгозду. Ресурсы шу. Мен тааныбаган эле ресурстар, анан зомбилер мага кереги жок, короче. Так. Биз хоппа дейбиз. Биз камень киркабызды сол эки шиголдор, ё-моё. Майда болуп жаман. Бизди түшүрүп салат азыр, ё-моё. Өлбөйт экен булар ушу. Урулбайт, урайын десең майда, ё-моё. Качыш керек болуп. Өлсөк да могу жердин үстүндө өлчү, түшүрүп салгачы, пожалуйста, ё-моё. Biz öldük koyuyoruz. Bize ne gerek? Kamyon kırkağız var. Yaxşı. Bize daha көп zombiler çıkıp sonuçtan öteye çakmamız. Нормально. Уже арбуздар сavaşlar. Kursanız açık. Ё-моё, шигол дагы чыкты. Бизге дагы шигол, ё-моё.
өлчей. Өлбейт бұл үші, Çağır, bizi kayra çağır. Öldüreyim. Tek az bunu baramızdan biz öldürüyoruz. Çağırız olacaksın. Çağırıyoruz. Öyle gözüm olmaya. Kaldı gözüm olmaya durgun. Avucuna. Так, öldürüyoruz. Olmaya sandık tersi tutuyor. Olmaya buradan tutup sonra. Hey, bugün надоело уже çarçak kaldık. Var çarçak kaldık. Bak. Ладно, attırıyorsun biz. Tek olacaktın. Егеміз өскенде аттық тек қамалымызы нормально өтті соны ой елки дағы көзінде қан толған жүргенбіз е-мое қойылып кеткен еш өліп қойды пожалуйста өліп қойды сенен сұраңыз өліп қойды пожалуйста родной өліп қойды бізде дико майнкрафт бізде жүргеніміздің еш емес тек ішік болдың ше бля так біз факелді сайлабыз так бұл жерге бірді қоямыз уже идея так идея бар бізде достар өте соның идея бар азыр қарап тұрыңыздар бізде так заборды аламыз бұл жерге үстіне қоямыз и факелді да үстіне қоямыз так секіреміз қоямыз так ё-моё қиямыз так қой о нормально өте соның қылып қойдық красиво жақсы так тағы қоямыз так көзімді жұмысымыз бастаймыз ё-моё так ой ё-моё нащего чували так мол адам шықты мақұл бұл адам жүре берсін біз нешемізден қылтамыз азыр қойын еще сандық бізге су ашып кеткен өлім өлтірайындыққа соны білердің еті керек емес бізге вообще керек емес еді не қыламыз аны білмеймін мен жедеп берді ой так бұл жақта егініміз өсті үйде дағалы боламыз так біздің дарағымыз өсіп қалып тұр қазір так дарағымызды сындырып аламыз ба так өзі қамай аламыз ба әрекет қылдырабыз так сүртеміз тұр енді нең өліп қалды да бір үй келді қайра бір үй кетті так дарағымызды сындырып аламыз дарағымызды сындырып алды жүрді бастаймыз движение қылыш керек қазір только движение қылыш керек так вот тарақ көмек зомбилер ё-моё қач шо алтын неме бронежилетке болған зомби ё-моё қанша өлтіреміз так оларға қамалып алғысы алышпайды ё-моё баш ішіп кеткен башымға түсіп кеткен родной жоқ тақау ұрып қойсын көзім жетпеді басым шыға жетпеді так ішінге шақырауыз ё-моё бізді өлтіріп қойды неме
Эмне алабыз достор, биз эмне алабыз. Так, биздин уже киркабыз жок болуп кетти. Тиги зомби болсо бизди кубалап жүрөт. Болта менен алабыз азыр зомбини. Такта болтобуз менен урупсуз азыр. Сокпол өлүп. Сөйтүп нарге чыкпагыла экинчи мага. Пожалуйста. Ой, уже надоело, уже зомбилер чыга берип. Уже 3 серияда тең биз зомбилер менен согушуп келатабыз. Өзүбүздүн ишибизди эч эле кыла албай атабыз. Үй курабыз дедик, үйдү да кура албай атабыз. Өзүбүздүн ишибизди кайра баштайбыз. Так, өзүбүзгө камень кирпич салабыз. Так. Кыргызды колубузга кармап алабыз эми. Так. Жасайбыз. Так, зомби. Свежитель. Ё-моё. Қаншама заттарыбыз жок болуп кетти кайра. Ё-моё. Қанша заттарыбыз жок болуп кетти. Ебайт. Ё-моё. Окей, достор, ушул менен биз видеобузду аяктай берели. Уже скучно болуп кетти. Сиздер менен болгон мен Тико Майнкрафт достор. Видео жаккан болсо лайк басып, комментарий жазып, классификация таппай коюңуздар достор. Кийинки видеолорду эми кийинки видео жасаганга аракет кылабыз. Сиздер менен болгон мен Тико Майнкрафт. Сак саламатта туруңуздар.